Yes, shabik kana mwithukisia waitwa Ekai Tuneene umunthe katika building ne mutabasia kuoya ni tumwetea andwala mwendete ma celebs andwala mabata pio na yu umunthe katika kilungu kinu kitu kiatawa Ekai Tuneene nina Mweene rafiki wako abakubi muno na inisi nimeta olondo andu mailobi negwa amakwase kipenzi cha wengi jamaa unono nethiwe ausumbua na no sumbuite katika mitandao muno nondo wa Wathi wake withito trend muno na ningi no kwitha ututabia ndi mutabia sietwa lakini wamwe no kwitha utabia sietwa ikenda yukuma ba utomanye Wathi wake waumangie ba kana na ututabia kana Wathi wake gwise kagwende na trend kwa katika TikTok katika Twitter katika YouTube yani kutu trend ite kila bandu so shabiki wetu ikalanya naito nyao munde ikenda tumanye tuthe tumanya Mweene wenyu kana Mweene mwendete pio tuthe tumanya kontheni pio you karibu muno kono kwa studio cia Ekai Tuneene you know mbozi za kamera kaito ba ugamba ukethia shabiki cia kuno matabia sitwa nundu ina leo matabia sitwa nye nienda matabia mwene waina mbo mugethi mashambiki imwende ba kwa masitwa ni maito mwoka Kasheshe kwa hiyo ni Kungulu Kwangala temo maondoni ama maguzi akakora siku ama maguzi akalodi ko opanini olono kalodi ko uthi kwanza pesa kwa Kungulu Kwangala tundulumbu kwanda buzi chichuni chao kiwamba Kungulu Kwangala mba no hivo mwana lelo ni kwithia petro kana tebuti kendo keilu yes we yani kendo edo Kungulu Kwangala na Kungulu Kwangala yani matukwa ni metanye national anthem yani nondo kila mundu kabila sionde Kenya yani siende na kuina Wathi usu ni nakomana na director wako wetu Msela na newa ina Wathi ina Wathi usu no nenda ndezi ndo maanisha lakini Kasheshe bano no kwitha utabia Wathi wa Kungulu Kwangala omie ba kana omaanisha hata yu mondo kwetu Kasheshe kwenyu ni bamwa kite makueni uko yakwitu makueni barata ndio wa mutolani hiyo kitumi channel yako ya YouTube wa mutolani Kasheshe okay so alafu wasiawa mwako ya utakwenda ututabia life ya dia hata bau yendo kumo nenge nzio na maisha mpaka wajitwe alafu weza kwambia kwina kana wasiwe kindu ke nini kenda kamene nazi kenda kamene nondo no ambio kono ngitata ndinambio kono ngitara ni monene bie ni school no law class 3 4 my dad ni wako na ngitara okay itino waina kila kitu wakilume kiachatene kwenye waina wakilume biko ina wambalia isuzu biko kai bitibio wakwina ingiko kama koza na magaipina kondo kwata kimakio kale mamungu ile waina wakilume na makazi ni wako imako na ngita lakini katika makazi ni azuninyi wetina bi ngina kwa ende nali kwa kona mbegu ndicho mbundite ini meza kwa kana ya mandia itinye na dia ningwa ya na ndia usieta we usiweza uwasete full time job isino usieta we waga we oni wa ile kuma maondo alange makwa onde la biashara na ile kwikia ile kuma we anyo ku katika tuedukisia stories ya ku imaanisha katika family yenu ni familia ya haini family ya haini lakini waiva mundu ushungulika na wini na umepata Wathi umepata Wathi pio yuko katika family hizo ni watiwe mundola watiwe Wathi ninyi na atiwa Wathi ninyi ninganganete mpaka wajitoe na yu mbadisi ya kuambese kwina tawathi wono akuwa Kungulu Kwangala Iwathi wina maybe kwisela kindu weselie kana experience kana mbadisi ya kusuma hapa badisi wanitunga feeling tela ni onotanu wizi onotanu otungo Wathi wito wona utungo Wathi so wako sewa imondo utungo Wathi ni kwa tono kindu ni gitayo sino kuna gitayo kaola mawinjugu keza kwithi ikautulisa
no ngitane ela itawiwete wo nokosanite ya mundu wiga kurunda yani kuwe mundu uthati ozangita mara maingi yudi andama kuna ngitane titenyenyiwe kama mundu ambaye kuna lakini nyapa kwa yula ni ngwiga ne ngoya kwete ndiani na kuna ngita ganoka sawa ela mundu tutekuwa na no tukwateni fwe natiala metawa ni wama kwitwa na mama benga maimo no naje ni maimo ni ndo nengi kurunga Wathi tilais ya tunga Wathi ndo nako ni ndunga anga sio kwa kwezi kichenga kule ndi Wathi uzini nyanya ndikite kweli tete ya kweli ningona timana nambaka bede na wow na yuko kulie katwamba ulika Wathi kuno kwa Kungulu Kwangala Wathi kusu wina mwaka omwe walikia baya katika YouTube Wathi zuna record 2020 mwezi wa 8 na kia YouTube mwezi wa 10 2020 hizo Wathi kuwe maanisha hata Wathi zu ni Wathi Kusungithya ani Wathi utando yu wekalienze wasia woza kalamu wandika weza kuiwa hata weza kuiwa Kungulu Kwangala weza kuiwa Kungulu Kungulu Kwangala yani ikiuke akili ni yako ukwekalanze utunge Wathi usu wewe kindu cha akili ni yako nondo nakwa ne feeling era noze ngitana kuna ida wako no hizo ze ngitano mwana muziki nuko nao zindu tofauti kile yako na kindu takiwa lingana na alilawe ndo inotani kethawo zindu zako utumia obumwe yu nozi ngitana kuna Wathi nyona ndiandika nozi ngitana kuna rhythm Wathi usu ndo awandika bana kuna rhythm na ina ukungulu kwisha tiro na strango na Wathi studio warekodi studio eba rekodi kizeri nyeta studio sawa na jamaa usu produce usu audio usu record yabo yani ndakukulia Wathi kuno we manager hata eta babu aisi hiyo song si mchezo hiyo kwa tuna record sasa akatuambia hebu simamisheni kwanza sasa tuanze akatuambia hiyo iko sawa hebu sasa tuanze kurekodi sasa sasa hata sisi tukajua iko na kitu kiona babu akisikia na simu kamba jamaa usiri bokamba producer usiri bokamba Niguo kunite Wathi usu mano ona nese yani nese jamaa nese mukamba wa kunia Wathi usu akitai kaseti tia iweke ndo wako na kama meiyo ni engineer sound engineer yala mako na ngita ai na ngukulia te mbewa Wathi usu wa 20 uwa rekodi ya 2020 bemba dinge waineta ni namba dinge zini wa latest usu ni Wathi omwe no ni mbinge wina Wathi monza katika Kungulu Kwangala zu na akodi Wathi monza siozu na kona Kungulu Kwangala namba dinge thandatu ni ya monza wa rekodi yo muthenya usu siozu Wathi monza hai amba utina record Wathi monza team mchezo muthenya omwe yu team mchezo ningi na wekete mazoezi na nusieze wekete mazoezi Wathi zile asi without struggle mona hakuna without struggle nondo without video some balo andikite na ngukulie ibe dana challenges cia mundu ambese kwina Wathi studio ukwithia maybe wina challenges ndwina mbesa asio record studio ndwise Wathi studio iba wesi ndo cia muthembo usu asikangia kana waya mbesa ndo cia muthembo usu tengemea mashambiki matetha cia muno asani ona mundu utezi kwenyu bola Wathi log inazio munguza kana ndo kwiyete cia bawe muno Wathi lawina ethani singusa ando inge resolve kwa wakila jo wekajo kwa ona otawetete kwa tugo kwa mashambiki menda hotelia muno bimare tetha cia mundu mpaka akaumela matakwisi na matendo manandu menyu bola imeze Wathi cia kuna niwe pe Wathi umu muguza awithe wainie Wathi usu ailo kutethia wira mundu imbesa na komandia ndange akukugilio kwa kila gedai wa kugila yukila challenges zingira cia mbesa ndo za niwe na mbesa
Wasanii wana ukakuna sanii anda whether ni studio anda studio la sawa kabisa ina quality. Kwa studio ya mbesa nini kwenda ndena mbesa anora ala ta recording ni kwenda no kwenda recording kwenda pando wewe tu ini mokwata quality. Kana wita ko ni mauko nio mate qualified. Kwa ko ni wala tuita ati onde Tiyonde wenda qualified. Ndio so kila mundu ndo andongiti qualified mauko na recording. Anange maenda makatelemelo ume osao gethia. No gethia mbati cia kusina vinya cienda mundu wisao sisi. You they know likila gwetha speed cia record wenda studio ite sawa. Wetha mbeze iteni ite kana weto ando ma kumetani muka record wethia kindu kite kikema kwambaneza. Penda kwanza kunimenda mesa wa nundu ya kunibalo mete setting. Rai mundu wa solo ni solo zile le kwambata. Then rhythm yake inaweza kuambaneza amedukiza ya engineer bado hii rhythm yangu bado hebu angalia then bass mundu wa bass ula qualified nigu bass yezu ni tieli akajeshi ngulikilo then drum ni kwa kick ni drum na kiki kembado aka complain kike to kwacho ini izu ya wata kuniange membado esabiri ya kinduju mundu zunde ndegendo kwegwa tena record wa ekono ngita ndedhikize ngita yondo ndele kwethe sound yete so wenda ida ina mbeza sianite sia record ina wena kuniasio na wena wakati you aumeasu ba kumambia amo ukuna band ukuna band sia kusiambea aumeasu na ume mwamanyanite tene kana no majamaa mwa komani amo kuno ilovi aumeasu ni de record mbati sia kusiambea na mweni lovi na kitio mama ndi wamwe ala yini azuma ngo ni siambe timoni kona na mumba koyi na ngena manana nangi yana ndoto so yani te komana rege kama zoezi yazima ngo ni siambe yo itimo ngo na mo au you are change we na ndwange na change yene na ndwange na uni ukulia yi mina kukulia muthenyola waenda studio kana muthenyola wa wethiwe na mbathi na wabanga ninguthi studio na wathi wa identify studio ela wa ilothi nondo we watu tabia bano watu ya ikienda mundu akwate kindu kisio no mpaka athi studio nzeo of course studio nzeo imaanisha no mpaka pia unombesa nzeo mbesa isu wae asio ready kana nondo ebindage winise mundu abese kwina yu mundu abese kwina ndetha na mashabiki mundu mashabiki imenda wambe umanenga sample nikenda wize kwethe ima come through you mbesa isu sia studio sia mbe sia ku waumitiwa mwana mwana abundia zengitani muzinio mundu mwakamoko inye dokite ilovi abundia zanio school kwanza ndoe wapo kwa maagi nyina ya school primary na abundia zengitani wa mama mekwata kwa mbanje you know na kana mamuzi nango ikwandia kana mina school ninge kalangewo andi wakukodo ilovi kana musi okumuzi ikwandia kana ndina lika kanisa shila wokovu wethi abuna kama na ngitaji okay ndo muzi na kuna ngita kweza obese china ndaile na ngita chawe odhoya nduka box ngita ya kanisa neno kana yo ugeze ya jini na ivai nenga le kwandi mpaka na wakailobi no kilo bituna mandi mimi sio record na ya zina visa na sio kola mwana na gundia sengitaji ndo na ise bata awadi mwaji mona ati tuka record ni nambati mande mbeza ndo ni zeno kwa mbeza itu record ya yuko na visa muna tuende ona tokela kama mano zu ata ngombe na mando mbeze injo gelela to yo record ate ngombe ikina muti studio ate ngombe ambao siweza kamera sio ambao mkedia muno mano si no mulikania ngombe sio ate azeta wakimbo kana kitulia Patrick kimbo ngombe sio agwate nikwate to atungira kwa tiembeza to atunga although wa miwe Wathi kwa sababu Wathi ne nyenda topoa ina topoa dai na kipawa cha Wathi akita wenda lakini ni sio na uendete wendete ni bado ndama na kwa gitaa no monde mpaka monde ndio mando kuna gitaa ini wa support yembandi ya bikavuye na yungulie na band ya Mutolani Kasheshe yambie ndi 04 04 naiba 04 ina minute school 04 no 10 ni kwa tena hii and then primary bau na hii form 1 bau lakini ni director wako bado ayo standard 3 director wako ita Collins isino siana sio yoko huko
Collins twina nduma 04 itho kulia uko no yue mundu kwitwa Kasheshe 04 wa mbisia wa kuna mbathi mashabiki mambuke yara mabisi yako na rekodi na deza cassette twateza vizindi cassette tateza ingio cassette ndisi kwa piracy mbingi muno ona umuntu zitha ku piracy vindu vya cassette ibindu kwa piracy wateza cassette ndo ndo mava lakini zeri ambado nombezo cia kwe oro mbato mabati mbezo cia oya timbeza we kwatia muno ndia kuna show ta kuna ngoro ndazi yo ne so banga shona banga we muno kombo yeme hiyo yo ye maundu mengi enda bado evangite we na mpesa ticha ukoba cia guthi kumi accountini ubangithie kindu neza wow na hiyo ebindagi ukuko record nini we uyongi wathukuma kana yai Wathi akili yako ya kuonetio Wathi peke yake ndi mauze no gila bino gito kwina no gito kina no gine ya maundu tofauti ambo mandao ya mjengo ni to kumangeji tilifti segezi ndine kala nguko modhei ambezo zio yote yani onasio ndo mbana ya kagwe kale na mwa ye kana bodo kwa mjengo na ndo kwa mango mjengo akanezo kwa tamano zindi go kwa mungamia ta record no lekala ingi na record yo kutwathi tungi bazongeto wow kwa mjengo wathukuma ku Nairobi wekala uruma aje nekala kwa njenga ni baya Bukuru okay wow na hiyo mundu kuitwa Kasheshe Wathi wa Kungulu Kwangala nune thi usumbua muno actually na bado no gutwende ni kwati Wathi no wende no trend katika TikTok na andu aingi muno imawosie muthenya lo amukiu wethia kila mundu aende onone ni Wathi usu akue wewi hata nejinga ini museo ndo na boya we ni kulini wa mukiwe wethia ni wo trend ye kana wakuniwe simu ndio kone wazimunye kone zimwe karaungi best mbia TikTok ni wo trend ye toyi ndo mwene da TikTok we yabidi ene like TikTok none download ne ya ewo go amount ne kuna ndani ne ya we ethia megethe gwe zongite baka pasta nganga Kungulu Kwangala niwizi Wathi kwa kwethi go songwa ni madam ungi katika show ya Churchill be madam wendi azonga Wathi usu katika Churchill madam uzi no ni azongere neza muno kwanza ugeza kwithia na madam usu itwe lo mumanza katika video shoot wale kumela naoneke itwe lo mumanza itwe konia mundu kwitwa Churchill kenda wese kwithia watu connect na madam usu kenda wese kwithia no mela bandu katika video tuo yuni ni audio ni wesumbue tu zini audio ti video wow ambo ise camera wambe utabia mashabiki maku kana mashabiki maitu Ekai Tuneene kula meitha maiku kwate katika social media accounts yako mashabiki yu endo ngwate nyi mutulani Kungulu Kwangala Kasheshe mchana cha YouTube kita wa mutulani Kasheshe official ulikagu subscribe na share na like Facebook ni eta wa mutulani Kasheshe Instagram tago TikTok mutulani Kasheshe uko ndo ngwate nano ido maninga namba ya simu nundu maybe we shabik ba ma iso come through neza pio katika video katika maundu wangi manene no maninga namba yaku ikenda wese kwithia maybe mundu endo ku reach ni wa kunia simu ikenda wese kwithia ni mwane nania ire munenge namba mafans no ni zene mutambwa ni mombigate mwa bizando wangi inge namba yako ni 0714 160 692 0714 160 692 channel ndokolwe ni mutulani Kasheshe alikabuno kwa rambathi chakwa Kungulu Kwangala yogeta mabisa no methela babu mabisa mwaki withia maundu masongete neza teithia timwe ndikolo ni mashambiki tumutambwa wapi wala mukita au twego mutatwezi yungu kulie tuende
Gilo no ki wathi gucu waku ethi iwa trend muno na iwe kanesa piu ve andu maybe metha mana thatie nundu wa kwamuka makethia mutula ni trend ite bala ve andu mana thatie yola metha mana thatie mazombo ne mana thatie ame ko ameo kanundu ibegi ndu joni nacho izi no thina ciake lo thate oilo baga mwisho mimi ndino ndo wa mundu no ngai kindu kinegiwe ngai tinye ndu yaenda kwa yu ndize betha bailiata ukweli na you itu ku expect collabo no do you wathi wono wakuwikie ne so trust me no kwithomanzwa na andu aingi muno no ithomanzwa na andu ma siasa ona ini zima mbe ito kumanza mambe ito manda no do Kungulu Kwangala na makambu ni no meongo ni azimu maenda tukune biashara ani ready bai mwana siasa wo then ready tukumane na yake ona thewe ba tutethani maisha wewe na kiama hapana ndio wa UDA kana Azimio kana ni mwana Kenya nyi mwana Kenya bai mwana ndathukuma nake yes no ngwana mbeza na ndo aninda na yingo na ziaza kwa into no bingo zeni bingo kie you a lot of mashabiki video yokitende nondo je video hizi nimeteleta muno by the way video yako ni ukwatikana next week kwenda kwanga hii kwithabo ni kide BT muno yu chini ile next week so adikabu channel cha mutulani Kasheshe Kungulu Kwangala no media bina video yanda ndo si video we anewe na video ya umba make sure ima to trend shaba katika YouTube pia to trend it na ambe mwe tiwo make sure to trend katika YouTube Kungulu Kwangala trend we trend ya TikTok ile number 1 katika YouTube video zinolo yokete na eyo mwendeze na ukukule otwende no minokilelia itokite vinda ya siasa na inesi andu aingi muno imaitha mai kuna siasa kana itone register andu aingi muno makune siasa utonyo utabia Kenya hata kana utonyo utabia mwithukisi lo tutabiti hata ulo twithukisi utonyo mutabia hata evinda gege ya siasa no tabia mwithukisi ndakara to control wa muno weze kwithia na ulika mathina na atoma ethe macho sana etha ni chama chaku amu wewe gakuno kula baloka kuna mundu la gusa kwete weze ni wozu lakini twekabala nyende enda weze kwete at least ono maido ndio kuno kama kawaida shabiki situtio mwegwa na umundi ni mutabise ni na mundu wetu wa mutula ni Kasheshe Mweene yani Kungulu Kwangala katika studio zetu ya Ekai Tuneene na ni mutabasi yani kuno iko maundwala maseo wenda aini ala mwendete pio metha amokwatikana kuno na ni mundu basi ngumu ya Ekai Tuneene itha yetete kwenyu nundu wa Kwisila TV munene TV ni wa Triple P TV na yu umundi katika building ni na mundu kuitwa Kasheshe na etha mwina mukuli mtu anakuja maybe mkuu wa Kasheshe nda usungia nesa kana ndana masungia no thibu katika comment section wise kwithia ni watu rich kana wise kwithia ni watu kulia mukulio na ni tukitha tu manza nundu teri watu rafiki waito na itukwitha saa nje tu kwatanga nayo ona video ni kwati tuketha no tuthoki itwe kaitu nene itukoka video ni kendo wise kwithia no taumila video hizo nzoge ti mwana Kenya wonde ule kwithia available ito wetabala tu kwetha muka makoka tio mwegwa na tio mwakwata namba ya Kasheshe you be shabiki waito msanii mwenzako unethi woni challenge muno okay aina gospel lakini anambie muthenyolo kwisokomana na Kasheshe mwie ni mutambo wa muno eto wa Grace Mweene kana Grace M Grace M Grace M ni mwini wa gospel na anambie muthenyolo kwisokomana na Kasheshe mwie yani ona ni kwati wicket challenge yesu ya Kungulu Kwangala ambia muthenyolo kwisokomana nake mwie ni mutambo wa muno kwa wina shabiki bo kutambo wa muno itawa Grace Mweene karibu sana Grace Mweene na kono nginyanga utambo aketha no ndambo ningitizo koma na tumana na te ambinge nondo te industry no imwe Wathi na yue collab to expect collab now collab next expect na zani yani nene na kwamba mambake kwa sito strong hizo with an brand kabisa kwa ngono msanii tunaenda kuna collab na ni ready ready kabisa ni ready kabisa
bashabiki mitu tio mwaigwa mundu kwitwa Kasheshe nukwitha aimwete sindu mpya kana nukwitha aeka collab na aini mo kambani kana aini anene mo kambani, lakini mushabiki wetu uketho na kuwe mwine na nukwenda kwika collab na mundu kwitwa Kasheshe tukakie no mkunie na besu anengane ba uno itho munenia na ini simwitha mubanga maundu ikenda maundu mekalenesa yu mundu kwitwa Kasheshe tomino kelelia itunethiwe tuona kwina asanii mena sitawata mena kau kwithia msanii fulani ndenda kuona msanii fulani na msanii fulani ndenda kuona fulani na umunyomo mukwitwa bandu muimu perform na tuothia tuona isu ni challenge either maybe asanii mena challenge ya muthembosu utonya ku advice asanii ma muthembosu ata kana andu ma muthembosu utonya matabi ata Nima muthembosu kila ndo matabi no me amenda ni asanii nondo kila mundu ina atake kila mundu ina atongi na kainge mamena na omana na mundu agoli omene angane jaunda yaleje omena omana to na iwa ino wagi museo kezango yake yathuka kali wa momena batake tumikire kiani kwa sindu izi zitethia ira balu cha mundu twenda nei rogilania tenenga na mawaitha na ndo thibaza kimena ke bandu ke sorotwa Esu we otomani kana we message ya mundu kwitwa Kasheshe Kungulu Kwangala mutulani Kasheshe official na ni mutabisie omundi tuina mundu kwitwa Kasheshe na iwetha aututabia kana aitu encourage kana aituthuthia katika industry kana katika maundu o tofauti you tomino kelelia mundu kwitwa Kasheshe nienda wambe kunia mashabiki maku kalwathi kangi kamwe apart from Kungulu Kwangala be kalwathi kangi maybe nizi utona kwitha uhendo masamithia lakini imbi ingi ni makwitha mauthi katika YouTube kanaweza kwitha imakoma nasio na mu make sure ma subscribe nigo teka mugera kasenzika kalaga nezike ga Kungulu Kwangala kasenzika anza zuiwe na sio ikeso tumango vya twanga kisalini cha kinotole yawe alwa ni baka no uende ni manyama kwata ndemunda okeso dio imasoko wewe inite mundu gawi kamwe au Kungulu Kwangala video yako yogete mbado galodi ko ita inite mundu ko inite mundu ono siwekirara mundu siwakwikirara kino mwine galodi kumwa badio na di lazima za ingi wine teta mundu no ina feeling na kwa feeling ni sho mwisho dawe da feeling za Wathi okunite ongita utakunite ndo mo kumya kindu kizio cho kweli cho bungu mbola ile kindu cha mbamba shambiki shambiki za minority kakwisha yeye ndo manaidha no kweli anatiu kweli no weze kwenda kuina collab na mwini wa mambathisia gospel Kasolo Mielo Wilberforce ile kuina vyo namo kobe gospel tutona ku expect yo metuke mwako utana thela tukete manda pesa tikumaanisha ndi namba tiziangai na wana ndu kwa namba tiziangai ve mwanga yutungite ndio na mbabi ni ngeza kuyelia wana guzua wizenga one ngwa mzani wa gospel akaina kanonga ina ndio mawe toba ndule na inaona ka clip ka kwanza andu madha ukite kuya kanisani Kungulu Kwangala inaona inaitwa harusi ni bando dise harusi ni wone na harusi kwa imaanisha Kungulu Kwangala yo Kungulu Kwangala ti gwathi kwa benga ni gwathi kwa anybody no winu bandu bombe tu anybody ona kainge ndumana kana nikigamba othigeze na othigeze monobi ukwatie chao kila hizo maana chao Kungulu Kwangala ndina ina ya mukamba na ina ya ande yonde namo itaima mosi enesai kwanza noni yamo ba makwasi amane translation kana matogondo wathi kugumanisha kikamba nundu mona tia kamba na pia itunonie jamaa ungi with army ya USA na jamaa usinonia kwetu hata something Kevin
something Kevin itunonie akwitiklete neza ko ineze ona mwako utanathala no kwitho kwitwa shows ya kula US America ko UK uthi wa kune Kungulu Kwangala na kwani ndunga iye ka takine boya ngaiyo ni mpaka ku nende kuni makone Kungulu Kwangala ni wakilishe kabisa na pia Churchill pia iwa ile komanza Churchill no mandate already nangu ni zimwe yo twabanga tukomane ni ready tukomane sasa ni kulioziwa ka weekend the Churchill tikito meet ti lazima ni dibu lakini welo dibo weekend wese kwithia iwa dibo tukuone tami no pangithie ningi ni mo thini kinengi na boya au wow ukethia za ile ondavya ela mbia saa umwe saa 10 no mungethia ukethia bikie bau wakwacha Beka feeling ketha moyo takau ko shabik situ aume itumwendete muno na umundi ni na mundu kwitwa Kasheshe kana Mutolani boys Mutolani Kasheshe official no ithe umwatia bau katika social media accounts sienu sionde no mwithe mumkwatia bau no na itu ngali kwenu wengi Twitter Ekai Tuneene na Ekai Tuneene no ithe umikwatia katika all social media accounts wathi katika YouTube tuswete kuswa bau Ekai Tuneene make sure you are subscribe no subscribe o bibinya kalaka button kalaka kengele ke dabo kando ikianza weze kwithia either ni video to upload shabiki wako niwe namba emwe ukwata video ya muthembosu no na either we no tumani we na message uto na kwitha we feel iya ile utubikia dukolwe be namba situ sieba with the no with the ikona namba yesu kana no with the to reach katika WhatsApp ikienda wese kwithia shabiki witu nitwa mutambo wapi na ningi maybe uketha wewe na kaindo kwenda tuma twina mundu kwitwa Kasheshe ba wese kwithia no toma lokabala tukunde okaindo twika ku appreciate muno na ngai omwathi muno ko baito nitumwendete pyo ikalani ina itu na mokulio ethabe mokulio we mokulio ine sebe na andu maingi muno mena mokulio thibo katika comment section baito ndukaleo comment na na modabi sinamu itukwitha tunengane t-shirt sito sinenga nova sinewa no kana no loko newa comment section baya nienda utunenge kitumike sio cha kuisinde ya t-shirt ya Ekai Tuneene chokona Ekai Tuneene t-shirt ya Ekai Tuneene ko nienda baya katika comment section ututavie kitumike sio kana utunenge kitumike sio cha kuisinde ya t-shirt ya Ekai Tuneene na nukwitha uiko ni wasimu ni director wita wa Collins kenda wese kwithia ni woka kuosa t-shirt ya kukuno mobisini manene ma Ekai Tuneene na yu mbaito itumwendete muno athime kaipyo ni na Kungulu Kwangala hati weza kuiwa chao sasa kuiwa kungulu tundulu mbo kwenda pusi chichune chao kiwamba Kungulu Kwangala mba ndo kikamba mwene kwagu yes